ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apasat ti serye tayo itaalawas ana pauluhan. Gasar, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Manipod naghanak ka. Di ka ba't nagbaybayadan iti abang mo? Saan nga evacuation center to'y balay ko? Mangkita ka iti umalisam no kasta mo lang. Nana, di dakpay ko mapapanawan. Awan ti umakarak. Amuyo mata na ilaw anak iti anak yu. Iso ti akin putot iti anak ko. Apo ko yu ti ubing. Apay ngamin anamati ka iti nasamit asao ti anak ko. Ita, awan dito'y tanapan ijay balay ti asawa na. No apay ang nagayatak iti responsable nga anak yu, Nana. Apay adamagam day ta kanya. Damagam di tabagim adang nga. Mabalin ka din agbalinak laangan akatulong yu. Tapno saan ako na agbayad iti abang ko, Nana. Nasaya at mat. Tapno at daglaba, aglinis kan agluto. Ado ti oras ko amapan makimadyong. Imbag man ta nakaumay ka dito'y dagos ko, gayam. Manipod na ganak ka. Di kan makitkita. Tadi ka mo mablabas iji istor ko. Tunggal mapan ka iji factory nga ayan ti trabahom idi gayam. Awan agawir iti anak ko, gayam. Kakaasi ak nagdandalos. Aglutluto kan aglablaba dito'y. Pinagbalinda ka akatulong ti ina tinakasikuggan ka. Apo ko damat ti anak mo ah. Papanawan dak ko mga rudan. Ngam nagpakpakaasi ak. Awan ngamin ti umakarak. Awan pa'y advance payment ko. Ay unay matanti ina ti ama ti anak mo. Awan konsiderasyon na. Noon dala ko mamangaywan iti anak ko. Agtrabaho ako, mama. Ngamin, awan apulos kwarta. Kalkalpas ko lang ang nagdalos dito'y salas. Apay nga adamanan kapitpitak at tugot dito eh. Oy, apay ang nakamisuot ka dita, ha? Mas daawak no apay ang nagpitak ti swelong. Da kayo gayam tinangiyunog iti tsinelas o kapitpitak. Adamot pagpigadan iti ruangan, mano. Ne. Balay mi da ito eh. Makinanaad ka laeng. Apay akas tati saom. Nakariing ngamin ti kaanak ang manong. Mga no jak pala nakadalos kat agsangit manan ija indayon na. Parikot ko pa'y dayta eh. Dayta kat ti maganab ti agpasikog. Di ta ka man langan. Unay kat ti ugali dagiti a pamilyan. Jak mailadawan. Pati di asawa ni Manong Joel. Di na pa'y ammo ti tumulong agdalos. Di pa'y ka dinalabaan ti kamisetak adoyaw? Inkabil ko timurang tayo iji asidag ti washing machine. Idi aglablaba ni Cristel. Ang mga no di naman ang inraman nga inlaba. Inlabam ko man ah. Adda nga ron katulong. Apay nga aglaba akpay lang ngay. Ay na, ibagam nga rod kan kwa na nga aglaba. Tamasapol ko dahi kamiseta. Napansamat iji kwarto da nga agina. Ibagak inton rumwar. Apay nga min adi ka pala naglaba. Awan mat inararamid mo. Nag-video ak nga rod. Tawan pa i-content ko iti reels ko. Ay, nagsangit man nga tantimangit nga anak na. Isu adi na nailagpas ti lalabaan na. Apay nga ipalabapay lang mat ni Nora tinamura nga kawusdak ni Cristel. Katawan mat trabaho na. Anya nga iti amo kadakwada. Makamuda matan na iti bagbagida. Ta nagdadakkel da matan. Masapul ka di pa'y nga ibagaday ta. Panagkita ket aglablabas dan. Kaputasan nga agtagtagar di may sa kasledan. Isakit mo ka di jay saan mo akapkapin ano. Manugang mo jay maysa ta anak mo ta asawa na. Ni Cristel ngay. Sana gapo takasta. Ngam tao mat ni Cristel. Adda awawir na nga apo ko. Sikati mangibaga ta sikati nakapanunot.
taktak lang no sakpay lang ti mangibaga. Di mo kaya na mataktak ti panagmadmadyong mo. Ha? Amo malagayam. Apay adamagampay lang. No di ka dagulit alakay. Daddy, saan ta ka din makita pa'y ni Mami iti agnanayon? Sorry anak. Nasa pangimpulang ni mamim tibiyag na. Awanin maramidan ta. Kailiw ko unay ni Mami, Daddy. Uray siya, anak. Kayat ko ti mangala iti haya para ken ka. Tapno siyak manin ti mangimanihar iti negosyo. Saan kat ati assistant ko? Umapala ka dagiti kaadalak. Naadapay Mami na. Sana rin bang apalam ita, anak? Uray, tasyak matamis mo ti mga asikasuken ka. Siyak pa'y ti mangitultulod kan kay di pagadalan. Daddy. Iso asaan kan nga gliday, anak? Imbagman, tay may mo impasyar ti anak mo dito'y gayam. Kaya't kung harod ko matimadan iti trabaho gayam. Ngam kasanon nga iti anak ko. Sapay na alikutag. Pag na, intun kwan agtaray manen. Talaga akas ta ti ubing no kabailandan ti tumaray. Masapula ka na yun na sursurutan. Malidayanak. Tadyak pa'y magatang ti kayat na akanan. Maudi kami pa'y amangan iji balay danana Berta. Saan mo ida akasango no mangan kayo? Saan gayam? Nasayaat ko ma, no ado ti mabati akanan mi. No basit, tilangan anak ko ti pakana. Anya? Isumat lagaya makimutong ka. Ay, unay lakat tigas-gasat mon gaya. Nagrigat-lakit din ti awan kamangan na. Agan ano saklatan adi tabalahida. Padasam akasao ni Tata Marco. Barang kahit nabantayan ti anak mo. Padasam man ang ti sumrak ija factory. Tata, mabalin ka di abantayan nyo ba si ti apu ko yo? Tainak kitaan, no kaya't dakpay nga agtrabaho iji sigod ang nagtrabaho wak a factory. Sa apay nagalikutag ti ubing kat nasakit na iti tumang ko. Ang mga nudyak makasurot iti papanan na. Saan nyo laangan nga iluklukat ti ridaw? Tapno saan arumwar, tata? Padasag ano ka ba alak asurutan iti papanan na. Ang mga no maitublak. No ko mga mintapurwakan mo ti amana. Sa anak ko mga agpari ko takastoy. Nadingitag ti mapaspasamak balasang kaw. Irresponsable da diyang anak kaw. Damag kaw, aparikot kanumot laeng ti asawa na. Ladingitak, no naibagak kada kayo ti sakit tinagam ko, tata. Awan ngamin ti sabali apang ibagaak. Adda karbengam nga agsao, basang. Maasya na kunay ti anak ko, tata. Awan makita ka na saya at masakbayan na, no sa anak nga aggunay. Ala, ka nga roden, tapno makaawid ka matla adagos. Mia, anak. Sapay la kumatam awatam ti ibagakan ka. Anya ka di daytan, daddy? Sana nasaya ti panangimanihar ti dinutukak iti negosyo. Isu amasapol asyak matlang ti mangimanihar. Kasanong akngay, daddy? Asino ti mangitulod kanyang ijay school? Adatang danak amang itulod kan mangsukon ken ka. Ngam part-time kanulaeng, tada sa bali abos na. Kabayatan na, agsapulak itinasaysaya at ayayam, tapno adda kaduam numapana ka di opisina. Okay, Dad. Kasta ti good girl. Saan na bali? Tano makasangpetak manipod opisina, at daak akaduam. Ay na, naawatan nak ti sigod abos ko, gayam. Inawat nakmanan at trabahador iti factory. Kaano ka nga rod amang rugi ngay gayam? Inton bigat matlaan ka, no? Nasayat mat gayam. Madaan ka matlaangan iti kwarta.
Para dayto iti anak ko gayam. Diyak kaya takakaasing agnanayon ti anak ko. Ay, sapay la ko mata makaurnong ka para iti masakbayan ti anak mo. Puwan nga ron. Sige gayam, mapanak pa'y. Amang ano na banugan ni Tata Berto amang banbantay iti anak ko. Ni, adamat kam mo ultimuging ti anak ko, Tata. Ti maray kat napatukma. Saan kumat nakamatan ka? Nakapsut matan ang iti tumangkaw. Pasensya na. Kasano ang tama katrabaho no kastoy? Ada kali nasara ka matrabaho, basa? Ada Tata. Inton bigatak ko maamang rugi. Bala. Kita ka na yung bagtap no sana na maulit. Di pa nakaipatukmat yung ubeng. Agyaman ako unay, Tata. Kapilitan nga aramidak daytoy para iti masakbayan ti anak ko. Maawatan ka, basang. Kasta ti nasayaat nga ina. Ikagumaan na nga isakad ti anak na. Sobramot ti kinaalikotag day tangubing. Pakakitaan, anasalunat, no naalikutag. May mayat ti kasta, ngam ti agkukurot. Saan mo't nga agkutkutay? Ay, makaan-anos iti kastang ubing. Parigaten na ti mang bantay kan kuana. Darampay laeng, ti agtartaray ka na ti urat na. Taputot ket nga ron ti anak mo nga irresponsablay. Kat, adda basol ko iti dayta na pasamak. Imbagak aya nga dabasol mo. Adalang mo't konsensyak. Iso nga aramidag ti isang kabasit na maitulong ka. Katsya, awan ka de ti konsensya. Adda ka day. Panunutom lang ti aramid mo ka na kita ginaa. Ay, panawan ka man langan. Awan serbi da kita ngay bagbagam. Apay asaan ama spelling day tarupam? Masurunak iti dayjay a Cristel. Imbes nga da para luto, awan mo't itakat aldawan. Napananangatan. Kuna ni tatang adda kanon trabaho na. Nikit din tatang tinagbalin ay yayo ti ubing. Anya ay yayo ti kayat mo asawan. No ti babae kat yaya, di yayo mat ni tatang talalaki. Imanugot ni tatang a para awawir iti alikutag nga ubing. Ingka rin na siguro ka ni tatang nga ikan na iti kwarta. Iso ngay manugot. Kasta nga tangag paiso. Imposible ngamin nga imanugot. No awan supapak ti bannog na. Tatang, imbag tay manugot kayo nga agawir iti naalikutag nga ubing. Apukok, Mike. Nga oray binaybay anti anak ko nga akin putot. Kasi damay nga gina. Mano ka di titangdan yung nga agawir, tatang? Masapul ka di pa'y aya, apatangdanan ak, kat apukok mat ti ubeng. Anya ka no nga iti trabaho ti ina ti ubing, tatang? Factory worker ka now. Barang makaornaw, kat may saganaan na ti nasaya ta masakbayan ti apukok. No nga'y panawan na kada kayo ti ubing, no makasarak iti sabali a lalaki. Ha? Maramid na nga talay ta. No naaramid ti anak yo, anang panaw iti putot na, saan nga tamat ang maaramid ti akin anak? Ha? Ay, saan kumamit Kasanon ti ubeng no kasanaw. Kita man basi ti ubeng tanay. Nasakitan ti sikat ko amang sursurot kan kuana. Nabanugak. Ay, just kick it de. Apay nga men ngay manugot ka amang bantay iti alikotag nga ubing. Inkari na may tatumulong iti magastos dito balay. Rumbang lang. Tadida kat papakpakan lang dito'y balay. Kasano nga ro na makatulong no saan mo't atulungan ang mga sikaso iti ubeng tapno makatrabaho. Ay, di da kiramraman kita. Nagrigat timang sursurot iti alikotag kunak manan. Ayan nga di ubeng Berta.
Awan mat dito salas. Kan awan iti kwarto da nga gina. Anya nga iti amo. Nakaridepak itay dito'y sofa. Naturog ka idinto tas siririing ti ubeng. Ay talaga nga awan konsensyam. Basol ka diti konsensyak no nagtaray manen ti ubeng. Biro kanta. Dandani siguro itan ni Cristel. Kaslang amin kabalyo day nga ubeng. Kanayon lang nga agtaray no kwa. Masapul akam kamatan. I just kick it de. Tata, apin nga da kayo dito ruwar? Kasla madandanagan kayo, mat. Pinabantayak kan ni Berta ti ubeng na nasakit isikit ko anang kamkamat kan kuana. Ayan da nga rudan, tata. Inridap ni Berta ijay supa. Di na nasiputan no napanan ti ubeng. Anya? Iso ti birbirukan nyo dito, tata? Bareng adalang di tirwar. Ayan nga rudan ti anak ko. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan adenggan. Tituloy ta serya tayo itaalawas ang napauluan. Gasar, dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, gaputa saan na makabayad ni Cristel iti abang. Pinagbalinda nga rod ito'y akatulong. Saan anasaya ati trato da kankwana. Agraman anak na. Iti sabali abangir, naliday ti agama adajud kan Mia. Gapu iti pan nakabalo ni Jude. Iti may sangal daw a panagawid ni Cristel manipud trabaho na. Sinapul na ti anak na. Papagayam, dinggan tituloy ti seryetay o itaalawas ang napauluhan. Gasa, dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Ti anak ko ti birbirukan nyo dito ruwar, tata? Uy, bareng adalang di tirwar. Ayan na nga rudan nga, tata. Naliwayan ni Berta. Kung nakakitaan na pa'y nasakit isikit ko anang sursurot kan kwa na ang nagtartaray. Napanan na nga rudan, tata. Saan ka unay nga ganda nagbasang? At dala iti asidagday jay. Tinasayaat, mapan ko birukan iti amin ang kwarto kan iti banyo iti balayo, tata. Apay ngamin abay-bay am ti anak mo. Adda ije banyong agluglug-lug iti narugit adanom. Ha? Aday iti banyo? Pinarwar mo kumamot ka na iti banyo. Apay ngamin apumanaw ka. Ipaasik ka sumkit din iti sabali ti anak mo. Diyak ngamin ninamnama ang mabaybayan ni Nana Berta ti anak ko. Saan mo apabasulan ni nanang? Awan sabali ang mapabasol no di si ka nga inana. Uwanan. Sige, aglisi ka nga rod. Tay nakitaan ti anak ko. Nakasara kamot laang iti ubeng. Aday di banyo, tata. Nabasbasa. Kan nagluglug iti narugit adanom. Apa nga da narugit adanom ijay? Nangigawgawan dan samot iti punas. Iso narugit, tata. Ijay gayang banyo tinagturungan na di nagpukaw. Kunaklakit din nurimwar. Sige, tata. Inakpay sukatan. Nabasbasa ngamin. Iso adinigos kon. Malabasang. Bagbagaam, adi nanulitan tagluglog iti narugit adanom. Makaawat mo tan kat iti sao. Maring atong palen na ka. Napan ka di manen nagtrabaho ti danga. Pakabasbasulan day tanga ubeng. Apay ka di akasta ka, Berta. No di mo ko maliniwayan. Adayaw na pan nagluglog ti ubeng. Agpanateng pa yan. No saan aga po iti bangad na.
Saan anapan nagluglog, kat saan nagpanatang? Nakurang sa tipan nakaawat mo at tao. Bakit nga awan nakam na? Ay di ka man si kalaklakayan. O na yan, apanangisakit mo kadagijay nga agina. Di mo matkapkapin ano ti inatiubing. Saan no saan? Ngam ulitek nga ibagakin ka. No adda pa'y nabatbatay apan nakaawat mo. Anya ko maday ta ulitam nga ibaga. Ti ubeng kat saan amay libak nga apo kaom. Nawatam. Putot ni Juan nga anak mo. Oh, medyo naladaw kan samat ita sumrek. Diyak ngamin mapanawan adagos ti anak ko, tagpanatan. Binaybayan namin ni Nana Berta, kat napan nagluglug iti narugit adan medyo banyo. Jakman maawatan ti ugali ni Nana Berta. Gayam, mabalin ka di ano adawayam. Ingkabat sirip-siripan, no kasano ti kasasad ti anak ko iti balayda. Ay, uwan gayam. Kaasi kayumat nga agina. Awan ka di ti kabagyam, amabalin mo akamangan. Diyak amo dagiti kabagyan dagiti dadakkel ko. No adala ko ma, pumanaw kamin at talaga di tabalayda Nana Berta. Sa bagay, taga-samar kayumat ngamin anay sarong dito eh. Wan nga rod, adayo ijay samar, tapno inakbirukan dagiti kakabagyan ni. Nala, ingka nga rudan tapno saan ka maladaw. Inaktutan awan ti anak mo. Agyaman ak unay gayam. Sige, mapanak nga rudan. Nagkas ang lakit di matigasat day tagayim ko. Ulila lang nga rudan, irurumanda pa. Nakaumay ka mo't dito'y balay basang. Awan ni Cristel na pan nagtrabaho. Umay ko la pa siya rin ti anak na tata. Itid ko man to'y tinapay kan kwa na. Ay kat umunag ka. At na iji kwartaw ang nakatulog. Madin sa tibagina. Medyo nabarat aguyak nga may. Nabara ko na tata? Kaano pa yan nagbara? Ita'y nakapanaw ni Cristel. Saan ang naganay gay ti ubing? Hindi dapat nabara may. Adala ko ka paracetamol tata. Masapol ang masigod ang patumaran. Tapno saan ako maro. Tay nakalaan. Ngalaman nga ron bayadan to ni Cristel. Imbag tasimbang kan gayam. Saan ka makontak? Tain lakom mat ngaminan ti cellphone mo idinaganak ka. Kapilitan tanaibos mo ti urnong ko ididakkelan ti tiyan ko. Apay ka di? Aggurigur ti anak mo. Adaimpan ko ijay a paracetamol. Pinatumarkon. Ha? Kasta ka di? Daman nga rodan utang ko kan ka. Oh, sige nga rod gayam. Tay nakitaan di anak ko. Ay, nagmalas matanda di agayam ko. Agsasaruno ti parikot na. Kaslalinas nga agsisilpo. Kinawiwitan ti malas. Tata, kumusta ti anak ko? Ayan nan. Anday di kwarto yaw, nakaturog. Uyag nga uyag. Sige nga rod tata. Mapanak pa iti ayan na. Semang patan tidangga. No saan kamot adang nga anang baybay a iti ubeng? Adayaw nga agsakay. Ha! Di nakman pabasulan. Apay, imbaon ko aya anapan nagloglog. Bakitan ka akurang ti panunot mo? Andat klase mataaw. Ay di nakman pagsawan iti kasta gapulaang iti dayjay nga ubeng. No adda tao nga awan puso na si kanayta. Awan pusom. Anya nga tatiadakin ka. Apay, si bibiyagak pa'y ayan awan pusok, aber! Kay tamit nga raw ti pagsidaawak. Kasano ka nga ta na parswa nga awan pusom. Limangan ka gayam? Nabiit ka pa ya simrag. Diyak mapanawan ti anak ko gayam. Nagbara, kan uyak na uyak. Pinatumar mo ka din? Saan pa'y? Tadi namat kayat timangan gayam. Di na ka di kayat ti tinapay nga intad ko idikalman. Ha? Adda tinapay nga intad mo? Adumat intad ko idikalman.
Amangan nukinan ti daddo mga ubing nga anak ni bayaw mo. Mabalin ka di apa utangan na kiti tinapay. Tapakan nagpay, sakbay apag tumarag iti agas. Sige, tayo nakmangala iti tinapay. Idulin mo, tapno saan asabali ti mangan. Para iti masakit, ti tinapay nga alaag. Adu jay nakita nga insangpat ni Alma. Mangtib ka man mat. Nakita ti anak ko ti tinapay. Saan ka di nga isuda tinangan iti intad na idi kalman? Pangaasiyo ka di ta ipabusuyo laangan iti anak ko. Ta saan ang makapangan? Imot ka. Day tala nga dawatan ti ubingkan ka. Di ka pa agparanod. Kat no mairanranod kayo mat iti makan dito'y balay. Numang mga anak man dito'y balayo. Basit laang. Kan ikarkarok mo't babaan iti panagtrabaho. Iboy-boy mo ka diti sang kabasit ang mabatbati yun numangan kayo. Sobrayo laangan ti kang kanak no ar-arigan. Anya? Agdrama kiting. Panawan ka man langan. Nagadukat nga bagamon. Nakaaro kayo mo't ngamin. Awan pa'y konsiderasyon nyo, Apulos. Oh, apay analiday ti prinsesa. Kailiw ko laonay ni Mami, Daddy. Amom ka di. Nga damat ditoy, ngam di ta makita. No makita na analiday ka, malidayan mat. Saan ko maliklikan ti agliday, Daddy? Nung amin agpasyar tayo iti. Kadwa tayo ni Mami. No adatamat dito'y balay. Kadwa talatta. Ngam di na kaya ta makitkita kanayon ka analiday. Di kayat na kanayon ka naragsak. Daddy, kaano ka di nga dakadwata dito'y balay? Nakita ti may sa apinay akatulong ti may sa gayem ko. Imbagaken ko na amang kita iti nasingpet apinay nga agbalin ayayam. May sa apinay? Saan ka di apinoy kamat? Saan akas ka ni Mami may sa Chinese? Wananak, nasingpet ngamin dagiti pinay ayaya. Imbag tayo may kagayam. Kasano day to yan? Di matla maimbaganan ti anak ko. Nakaro ti panatang na. Isa marigatan nga umangas. Sapay awan pulos kwartaak. Alaang pa'y dahito basit nga igamak. Ipan mo ija ospital. Sige man nga rod gayam. Talaga marigatan ang nagangas ti anak ko. Ala, intayo nga rodan. Itulod ka iti ayan ti pagluganan nyo ang mapan ija ospital. Naimbaglakit din tada kagayam. Kasano kami nga aginano awan ka. Manipod awan pa'y asawak. Kanayon ta nga nagkadkadwa. Nasingpot ka kanyak. Iso asa na mabalin na baybayan ka gayam. Kaslasaan da kabagyan ti anak ko. Nila ang tatamar ko ti adapuso na kadakwada. Ngam naturturay mat ni Nana Berta. Isong amin ti akin tawid iti da ito balay. Naikamang lang ni tatamar ko kadakwada. Kunam no dakkel mat to'y balay da. Manulaang mat akwarto ti papaabangan da. Lumaban ka anak ko. Di na ko mapampanawan. Pakawanan nak no intalag ka kadagiti dadakkel ti ama-ama. Kaya't kung amin ti makaurnong para matlagan ka. Lumaban ka, anak. Saan samat asimrak jay danga. Apaya di pa ila nagluto. Apaya sa pulam, kat damot mabalin nga agluto dita. Impan na iti ospital ti anak na. Kakaiso na nang haba ka kiti majong. Adda ginatang ko ang mailuto. Ang alangan na siyak pa ilang ti mangiluto. Ibagam ka ni Nora, wano ni Joel ta agluto na. Sikan ti mapan mangibaga. Ang ginanaak ta nabanuga ka naggapoy jay tsindan. Kasanungatan ti kasasaan jay ubay nga impan na iti ospital. Ay kat mapagkay jay ospital no kayat mo amaamuan. Naranamot nga raw ngagsakit ti saka. Marigata na kamagna. Nakarumot day tarayuma. Day ti kanayon mo nga agalan.
Kumusta ti anak mo gayam? Anya ti ko na ti doktor. Naka-oxygen ka, naka-dextrose. Pulmonya ka no. Nakapsot ti barana. Ano ko man nasigod anay pa ni ti doktor? Diyak makaid namang pampanunod. Gapoy ti ayat ko amadaan ko may tinasaya at amasakbayan. Adadalakat nga rod ana isagmag. Awan basol mo iti napasamak gayam. Basol ti apong na anang baybay akin kuana. Noon dalada ka sa mapasamak iti anak ko. Si ti responsable nga ina ti amana. Iso ti rumbang nga masidir. Saan kat asika? Imbag ta nakita kayo, nana. Naggapuak ngamin iti ospital. Apay kumano naggapo kay Chay. Kaasi ti apu ko yo. Awan ka di anyaman na kada kayo, no dakas ti mapasamak iti apu ko yo. Gapo laeng iti aramid yo, nana. Na, anya ti kayat mo asawan. Saan kun nga ibuksilan no anya ti kayat ko asawen, nana? Ngam siyak asaan ko kabagyan dagiti agina, isakit ko ida. Anya kumaita, no saan mo akabagyan? Nasakit tiriknak iti mapaspasamak kadakwada, nana. Ngam kadaraan niyo ti ubing. Saan ka de? Saan apulos amatignay ti puso yo? Saan ka man nakaslakalaingan? Ha? Panawan ka man langan! Diyos ko. Awan ka di tinay parabor ken kuana a konsensya. Apayan, nanang. Di kay matagtagar eh. Dayjay ngamin nga alma. Kasla na paak iti imbagana. Anya ka di timbagana, nanang. Oh, saan ka no amating na iti puso? Apo ko ka no ti ubing. Ay sinalpag kiti. Nanang, anya ka di ti intanamitim yo. Saan ko anawatan? Ay awan, adala na lagip ko. Ayun gayam, kayat mo ka di ti sumurot kanyak, tamapan ta ijay ospital. Apay adito'y morgue ti ayang ti ubing. Naragsak kayo kadin. Na nagpatinggan ti biyag ti anak mo na Berta. Awan pa'y narik nakakaasi yu iti apo ko yu. Imbag pa'y ka ni Tata Marco. Tauray kaskasano kat nakitak ti panangipatagnay ti apo ko na. Nganda kayo. Awanan kayo iti konsensya. Cristel. Apo. Pakawanan na. Hindi pa'y ko mga impakita yun di panangipatagyukan ko, ana. Itapay, tadi na kayon mga gapulos. Ay, tiyakim pagarok nga umabot iti kastoy. Awanan, serbi na kita nga ibagbagayo. Taawanan ti anak ko. Agpada kayo iti ama ng awanan konsensya. Agina kayo talaga! Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy te serye tayo ita alawas ang napauluhan. Gasal, dito'y drama tayo, ti masakbayan mo. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nasarakan ni Cristel ti anak na iti banyo. Nagluglog iti narugit adanom. Nagpanateng kat na pulmonya. Iti sabalya bangir, pasaray ang dingayan ni Jude ni Mia nga anak na. Numakarik na iti iliw, iti nagawanan nga inana. Iti mat kaadda ti anak ni Cristel iti ospital. Naasi ni Alma, idi nakita na ti kasasaad ti ubing. Sinidir na nga rod ni Nana Berta, idi nagkita da. Nabainan iti nalimad ti bakad,
kat napanday ito'y iji ospital. Papagayam, denggan tituloy ta serya tayo ita alawas ang napauluhan. Gasar, dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Hindi pa'y ko mga impakita yun, ti panang ipatagyo iti anak ko. Itapay tadi na kayon mga apulos. Diyak impagarok nga umabot iti kastoy. Awanan serbi na kita ngay magbagayo. Taawanan ti anak ko. Agpada kayo iti ama na nga awanan konsensya. Ang gina kayo talaga. Pakawanan na kami kumamasan. Ipakaamuyo iti anak yun tinapasamak. Tapno may naman kita ti binaybayan na putot na. Sige, ibagak kini Joel takuntakan na ti kapsat. Awanan ti anak ko. Agmay-may sa ako. Tabi na naman nakmatan. Anong sambasitan ti sofa pagturugam dito'y balay gayam? May sang amin ti kwarto to'y balay mi. Tila ang kwarto mi iti asawa. Pagyaman akon, taada pa kidagusak, kalpasan ama itabon ti anak ko. Diyak kayaton ti mapandita balay da Nana Berta. Wan agayam, sapay adda dita ti ama ti anak mo. Iso nga rod adyak na panon dita. Imasidag kanyak ti ama ti anak ko ija punerarya. Anya ti imbaga na idi masidag ako nam. Di maawat iti pamakawan. Itapay tanaladawan ti amin, sada ammo ti nagkamalyanda. Ay, pakiridem kit di ti pakinakam mo gayam. Bumangon ka kat mga barwanan kamanan iti biyag. Tatang, saan mo tan ngay maimay ni Cristel dito'y balay? Kalpasan na itabon ti anak na. Kaawatan, anasakit, tinakip na. Saan tayo adin ang gayan, ijadada nga agina iji ospital. Adda nagkurangan tayo iti ubing. Pudnaw takulam. Panunutom man. Norsi ka tinakapasamakan, tinapasamak ka ni Cristel. Anya ti mariknam. Napanunod ko, abunga ti kina-irresponsabli dayjay tatang. Husto ka. Isa saan nasaya at ti ama nga irresponsable. No may sa ka nga ama, masapol nga aramidem ti pagrebeng nga mitagbalin nga anak mo. Tatang, italangan na amiris ko. No kasano aliday tinarik na ni Cristel. Awan pa'y kabagyan na anak ipagrik na kenkwana. Kaasimay. Hello? Sika ka di na ito, Insan? Ha? Siyak ko na? Di naklakit di palubusan nila kay nga agabrod ta masikuga kon. Mangkita aklangan iti sabali anasingpet tayso ti mapandita. O sige, Insan. Wen, nasingpet ti ibaon ko ang mapandita. Okay, sige nga Rod. Bye. Tatang, imay samot inala ni Cristel dagiti gamit na. Wayne, naliday ang nagpakada, taawanan jay anak na. Papananangatan? Kunana mo makidagus ka no iti apagbiit ka ni gayem na nga alma. Saan lakit di nga agbayag iti balay da alma? Tabasit mo ti balay da iti asawa na. Agyan siguro pa ijay, kabayatan nga agberbirok iti umakaran na. Nalabit akas ta, tatang. Saan ka di nga da passport mo, idi? Mabalin sapay mat. Adaa, taplanong idi ti agabrod. Naganakak matan. Diyan ngamin kasinsin ko. Imawag akasapulan ti kaaruba na tiyaya. Amumat nga awan kwarta nga aramatak. Direct hiring dayjay. Makaamuda iti amin na gastos. Salary deduction ka no. Sigurado ka di day tagay, ha?
Kasaom, babaan iti video call. Inted kanyak ti kasinsin ko ti account employer mo. Pinoy kanumat day jay. Agpaiso ka di day tagayam? Ang awan mo't cellphone ko. Aramatam ti daan a cellphone ko. At ang amin ginatang nila kay akabarbaro a cellphone ko. Apay anas daw kayo ang nakakita iti kasasaoyo iti cellphone, Daddy. Iso ka no ti umay ayayam. Ngam, imposible da ito eh. Apay ka di, Daddy. Anya ti nakakaskas daaw iti kasasaoyo. Ang mga no nagkamali aklang anak. Parparmatak sa laeng. Anda ka lipay kas jay, Daddy? Agparparmata? Jakman amo anak. Kaya't ko makita ti agbalin ayayam. Ipagdakon ti papeles na. Tapno makaumay adagos ditoy. Apay atin makdar kayon nga, Daddy. Sumurot ka kadikan niya kitamat laeng. Sige, Daddy. Nakasaritam ti employer mo, babaan iti video call, saan ka di? Wan, ngam, idang kita kami. Apay ka sila na ikulang. Naiko lang. Apay ko maanay ko lang ako nam. Jakman amo. Idi kwan. Imbaga na nga iso kanon ti mga process iti amin. Tapno makapanak kanon. Dinamag na noan nga agency ti kayat ko. Kat imbagak mo ti agency akaasit ganditoy. Apay nga ta. Kung nati kasinsin ko anasingpat ka no day dya pamilya. Iso na lang, tabalo ti lalaki. Kan ubing ka no ti anak na. Itulod, kansukunan na kano ije pagadalan. Kastamot ti imbaga di employer ko, idi nagsarita kami. Gwapo ka di day jay? Balo ka no? Apay ko man o balo. Iti mabiit, sumangpeten ti hayam iha. Nalpasan ti amin nakasapulan tapno makaumay. Kita man ti adagayam na iti opisina. Napartak ti papeles nga ipagna. Amo na ka di ditoy, Daddy? Siyempre, sabten ta ije airport. Amok na niya nga oras ti isasangpat ti eroplano. Lasing pa to nga dati yayak, Daddy? Diya ka mo anak. Saan ko nga impakita kan katirupa na idinagsarita kami. Nga masiguradok amaklaat kanto no makitam. Apay ka din, Daddy. Makitam to iha. Sikat timang panagnek no nagparparmata aklaeng wenno saan. Cristel ka no tinagan na. Cristel? Agpada kami ka di anapintas, Daddy? Wen iha. Kasla kayo agina. Mabalin ka din nga arborat pay lang to'y daan a cellphone mo. Bayadak to no dagasgasat ko gayam. Si Kamat, itad ko talaga kan kadayta, tadakit nga rod sa bali a cellphone ko. Agyaman ak unay kan kagayam. Jak to pulos malipatan dagiti tulong mo kanyak. Unay kan gayam. Nalipatam ka din, jay panagsakit ko idi, kat sikati na nga sikaso kanya. Adda ka di? Nalipatak pay kit din Idi nga'y pinakanak, ngam nagbakwara, kat di tapay barukong mo tinagbakwara. Ayun gayam. Madanagan ak idi. Iso a pinilit ka a pinainom iti gatas. Idi kwan, pinilit ka manan a pinakan iti sopas. Pagamuan, rimwarmat lakat nga rod. Iti pay kat barukong mo, tagsangsangot takit nga rod. Dinardaras mo, tinapanijaban nyo. Wan ata nagpudot. Ay, maikawa ak nga awan agluto iti bigat. No kasto ang nasakit ti bagbagi da tao a bumaket. Naisadot mo day tamanugang mo adungdungwam. Amang nunton madamdamaket, sumurtan kan ka mapan makimajaon. Ay, agpaiso tay kunada. Asalamarik na ti kinapatag ti may sa tao no awanan. Isu nga ure no marigrigat ti may sa tao. Sa narumbang at tagibas sita. Ta adala tamot may tulong lakin ka.
Wan sa ngagpaiso. Nadalos kan nadalimanag ti balay no adda ni Cristel. Saan ko pa'y a problema ti agluto ka naglaba? Naitangarod kahit ngam inkuskus pilyaw. Diyo pa'y ayaban na makigindan amangan. Wan atay sumot ngamin ti aggao kan mangyawat iti danom. Gaputa paragaon di yun ayaban. Sa painuan niya lang ti mabate, iso ti kanin na. Gaputa kunam asaan mo akabagyan. Dandanin ti flight mo. Itulod ka. Tapno saan nakaapanawan ti eroplano. Dakal nga utang ko anay bag-anakam daytoy kan kagayam. Saan kan nga drama gayam? Masiguradok mat asaan ka mang lipat. Si kanto lata ni Cristel agayam ko. Kat si kanto matlata ni Alma a best friend ko. Inton aganak ka, syakto ti may saaninang dayta anak mo, ha? Oray saan mo nga ibaga, ilista kanto lata amay sa aninang. Agkumare tanto matan. When best friend ako mare. Agyaman ak unay iti apo. Tainted nakakanyak akas kasayaatan agayam, Alma. Ibilang ko akas na may saka nga anghel iti biyag ko. Ay, sus! Agdrama ka manan ako na. Intakit din, tamagmag na ti oras. Agsagana kaniha. Dandanin sumangpat ti eroplano. Mapanta ka din iti airport, Daddy? Winiha. Ang mga noo mo na pa ang makadano ni Jai. Kat masikuran nga gururay. Sapay ko mata na singpot. Kasano no saan na singpot? Ma-terminate ti asino man asaan anasaya at ti kababalin na ayaya dito Hong Kong. Pagawidan nyo no saan na singpot? Wen, iha. Iso asaan ka ngagdanag. No saan anasaya at ti serbisyo na, pagawidag adagos. Madamag ko man, Daddy. Apay ana ikulang ka, di nakitam iti video call. Ha? Masungbatan to na ita sa ludsud mo. Inton agkikita tayon. Pudno nga ta tinadamag ko. Ngayon tulod ka no ni Alma ni Cristel ijay airport? Agawid siguro na ijay samar. Mapan na sa pulan ti kabagyan na. Sa bagay, ijay ka no kat tinagtaudan dagiti dadakkel na. Uray kas dyan na lang da Cristel. Nagagatmat. Nadalimanak pa'y ti balay no at daday dya babae. Insultuan naksamat, Joel. Apay kumangin insultun ka. Ibagbagaklaan ti pudno. Dinak maarta panday jay, tamamirmiraot. Siyak ngay, adamat ipawpawit da mami akwartak sagpaminsan. Kasanon no di da kan tupawitan. Agnanayon da ka di nga agipawit kan ka. Ang ikaw tinagsaritaan nyo iti asawam itay baraw. Maipapan ka di iti anya tatang. Ti papanaw ni Cristel, wenno. Amin na nagsaritaan niya. Kung ni bakit mo nga day pawpaw ay iti dadakkel na. Ngam pagmadmadyong naman. Wen nga rog tatang. Sa sika, saan mo ta permanente ti trabahom? Pasaray awan. Kasano? Kat sa anak mat ngamin na nakaadal. Di munto mat ngamin ingaed iday tinagadal. Imbag iday ta makatrabaho akpay. May sakad ko kumati panagadal yaw. Noray vocational lang ti kursam. Wen nga rog tatang. Imbaglangan Tadamot basit pensyunan yo ita. Basit ngamin ti kun contribute ko iday sa basit mo dati pensyunan. Ayon ka di ti aeroplano, Daddy. Sabali ti paglandingan ti eroplano, iha. Aguray talang dito yung waiting area. At danto inton madamdaman ni Cristel. At tugaw tapay nga ron dito'y Wan iha. Aguray talang pa iti sumagmamano a minutos. Daddy! Makitam ka diti sumungat? Nasdao ka, saan ka di, iha?
Agpada ta anak lahat iti langat ti babae. Pudno ka di daytoy, Daddy? Daytamot ti saludsod ko, iha. Good morning, sir. Da kayo ni Sir Jude, saan ka di? Good morning. Wen, siya ni Jude. Kat isumit ni Mia, ti anak ko. Hi, Mia. Oh, apayakas lanas daw ka, nakakita kanyak? Ada ka di parikot? Intayon ni ti kotse, iha. Cristel. Ijay balay tayo ngagsasarita. Daddy, apay nga. Ijay ton balay, iha. Amok ti kahit mo adamagan. Maawatan ka. Ay, isumat lagayam anakla at kayo. Edi nagsarita kayo iti video call. Apay, adi mo ipakita kanyak, Daddy. Intayon Mia, Cristel. Ijay ti ayan tilugan. Uwan, sir. Kaya't mo ka di takibinan ka? Napintas ang Mia? Umanugod nga tan ni Mia nga agkibinda ken ni Cristel. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryeta yu ita alawas ana pauluan. Gasar, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, dimawat iti pamakawan ni Nana Berta ken ni Cristel. Kalpasan ti tabon, saanen ang nagsubli ni Cristel iti balay da Nana Berta. Nakidagos nga rod daytoy iti balay ti gayem na ani Alma. Kalpasan ti sumagmamano alawas, tinulungan ni Alma kat nagabrod ni Cristel. Ni Jude, tinagbalin nga employer na. Idi nagkikita da ijay airport, nakla at launay ni Mia. Papagayam, denggan tituloy te seryeta yu ita alawas anapuluhan. Gasar, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Cristel, ijay ti antilugan. Uwan, sir. Kaya't mo ka di akibinan ka? Napintas ang Mia? When? Manang Cristel. Good. Nagpintas ka man nga ubing, Mia. Kuna ni Daddy, napintas ka kanumat. Agpada ta kanu anapintas. Saan ka lagayam ang napintas nga ubing? Natarabit ka pa. Imbag ta nagranata dito'y dalan. Sa dino ka di apaset ti Samar tinagawidan ni Cristel. Samar? Asino tinangibaga anapan ijay Samar ni Cristel? Intulod mo kanumat ijay airport. Intulod ko ijay airport tanapan ijay abroad. Di ka man mangrabak. Nagbiitan ngay no sumagmamanula ang alawas kat nagabroad. Apay, nalakat imang ipagna iti papeles. Direct hiring ngamin. Jay employer na tinangalakin kwa na ijay. Kasano kuma anam-am muna ti employer na? Adayamat ti kasta. Ada kasinsin ko ijay. Alaan na kumang masikugak. Kat, ni Cristel ti insukat mo? Tanabayagan nga da passport na. Agabrod kumamat idi, ngam nagsikog. Irresponsable kan awanan puso mat ngamin tinakasikog kan kuana. Apay akas kala na to, kawan iti ulag asimangpet. Kuwa ngamin, nagrana kami kan ni Alma di tadalan. Kat ada na ibaga na kanyak. Naiso ti pampanunuta kita. Anya kumaday ta nga imbaga na, tamasikuran ka. Nakuna na ngamin, asaan ka nung nga ijay Samar tinapanan ni Cristel?
Sa dino kuma? Ijay ka no abroad. Anya? Rinhabak na kalaang Nagbiitan ngay. Kat numabayag ti agaplay para abroad? Day tamat ti imbagakan kwa na. Ang kuna na direct hiring ka no. Ti employer tinangala ka nang ipagna iti papeles na. Nagdalan la ka no ni Cristel iti agency dito eh. Anya? Kasano kuma ti panagamam muda iti employer na? Adda ka no kabagyan ni Alma ija abroad. Isu ka no kumati mangalakan kwa na. Ang masikog namin. Isu ani Cristel ti imbaon na amapan ijay. Apay apakarelibo kanyo ti swerte ni Cristel. Apay, di yo amaw jay kunada. Ano asino ti mairurumain ni Apo Diyos ti mangtarakay. Kita man lang agpaiso ti kasat. Dang nga a Cristel asaan a matagtagari a nagpasikog iti adda asawan. Apagdarik mata nakapan ijay abroad. Mamati kayo kaday, asaan amat maturog ti Diyos. No ti may sa tao kat mailidlid ding ngam agtalinaid anasingpad. Saan abaybay ti Diyos? Ngam apay nga rod anapukaw na ti anak na. Saan tayo nga amo ti plano ti Diyos? Nuan yaman nagiti sumangbay iti biyag tayo, nasayaat man mo no saan, agtalinaid tayo kumalata na pakumbaba, kun saan nga agimula iti sakit tinakam. Ay, adapay nga ta sakit tinakam ni Cristel kanya. Dahita ti saan tayo nga amaw. Angam no natangsit ko mabalin nga indarum na ka, tasikat ti akin gapan ti panagsakit ti ubeng, ang nga aging ti pimusay. Anda tayon dito'y balay, manang Cristel. Diyos ko, di na ko mabaybayan dito eh. Awan ko matida ka sa mapasamak kanyak dito sa bali a pagilian. Oh, kasla na ikulang ka. Ada ka di parikot? Ha? Awan, sir. Umunig tayo nga ruden. Agsasarita tayo di tauneg. Dahita sumaro no ablak ti ayan ti balay day Pinay ang nagpatulungak tapno maala ka dito eh. Kasta ka di, sir. Agyaman aktukan ko na ito nagkita kami. Adamat ka adalan ni Mia nga itultulod ken sukunin na iti pagadalan. Agkita kayong tumit ijay. Adayo ka diti pagadalan dito eh, sir. Saan met? Asidaglaeng. Ha? Tiladawan iti diding. Pudno ka dito ito eh. Oh. Naikuling ka nakakita iti ladawan tinagawan nga asawa. Iso ka di ana ikulang kayo ang nakakita kanyak, sir? Oray siyak, manang. Mas daawak mat iti nakita kayo iti airport. Iti dinamag ko ka ni daddy no napintas ka, kat kuna na nga agpada taan napintas. Kaing ingas mo tiladawan ni Mamim, Mia. Kaing ingas mo mat, manang. Agpay sugayam tay kunada, nga ada agkakaingas a tao, nga uray saan da nga agkakabagyan. Mamatiak mat iti day tanging bagam. Panawan kayo pa dito eh. Tada pa panakbiit. Makaamukan dito eh, Cristel. Total, awan pa'y klase da Mia. Uwan, sir. Mapana kun iji kwartok, manang. Mapankamatan iji imbaga ni daddy ha kwartom. Awan ka diti masapul mo, Mia. Ayaban naktulaang no da masapul mo. Mabalin ka di nga agluto kanto iti pang merienda, manang. Anda dagiti mailuto iti cabinet. Wano, iti ref, iti kusina. Sige, Mia. Kalpasan ang maitarimaan ko ti gamit ko. Mapanak ton iti kusina. Thank you, manang. Good. Umayak to iti kusina inton madamdama. Anya ka diti kayat mo nga iluto, Mia? Kompormi ti makitam nga iluto, manang. Kayat ko amin. Uray anya nga ilutom. Sapay ko mga rod, takayat mo to ti iluto. Sa anak mo't anapili, manang. Uray ni daddy. Saan anapili iti merienda?
Umay nga tag merienda dito eh. Nalabit, manang. Ngamin, kaadwan adito yung agmerinda, no addaak dito yung balay. Sapay ko man, takayat dati iluto. Kita at man gayam di cabinet kan ref nga ibagbaga ni Mia. Lukatak man to cabinet. Nih, cookbook na ito eh. Kita at man noon niya timayat nga ilutok ang merienda dito eh. Nih, ada na ikupin ang page ti libro. Basa at man. Pizza. Ngam saan a hotdog ti toppings na? Mushroom kan bell pepper? Daytoy man ti iluto. Amang ano kaya ta daytoy? Taapay anak kupin. Kita ako noon niya dagiti kasapulan para iti pizza nga isagana. Oh, apay nga agmumuryot ka dita? Adda ka di parikot? Di damat agpawitan. Tamasakit ka numot ni daddy. Adda ka no ija ospital. Ay, delikado ka nga ruden. Awanan ti pagpuunam nga agmadyong. Maisardang momot siguro ti agmadyong. Kasanupay itan no didak pawitan. Agbiro kamat iti trabahom. Addamot nga rod pag-extra ak no daduma. Angam saan matakanayon? Nagbasit pa iti tangdan mo ijay. Anya nga rod nga iti maramidan, no awan mat nga rod sa bali abakan ti at trabaho. Trabaho aya ti mangbirok ka. Ingka ngamin agbirok iti sabali. Jay kumamat inaldaw ka nga umentra, tapno ado ti tangdan mo. Nalakaayamot? Kayat mo asawan? Sa anak nga ginana? Uray si kamot Ingkamot agbirok iti trabahom. Nanang, agpautang kayo man iti pagpuunan nga agmadyong. Na, siya ti gimatang iti bagas. Nagbayad iti kuryente ken gimatang iti masida. Anya pa nga iti pautang ko. Jay pagpuunan yun Paggutwaan tan. Narigat ti makasubot iti abak ko di kalman. Nubasit ti punak. Nagbasit lang arudan. Di pa'y agpautang dahito abakat. Ikakpay ide no ipauitan dak. Ita, di pa'y agpautang. Pigsam, tadyak mangag. Amumat anakapo yan ti panagdengeg ko. Kukwam at tinangag mo abakat. Ay addang tula kwartak. Di ka matikikan abakat. Na, kuna lang arudan na pigsam. Ginak man lay dyan matyunganan. Sumurot ka no kayat mo. Ing kayo lang Di kay matlag pautang abakat. Masakit ka day ti asawam. Itaman pa'y asan akim muyog ka ni nanang mau anapan na kimadyaw. Awan sa kwarta na, tatang. Masakit ka no ti amana. Isu adida mapawitan. Nagpadaan na ka nanang mau anay gumo ni ti madyaw. Kasanaw na awan kwarta da apag madyong da. Ay, bag ka ni nanang tano agbayad dagiti agkas-kasera. At damanan kwarta na. Iso na tangset, tadanam na maan na. Binulan nga agbayad dagiti borders iti abang da iti kwarto. Iso nga da kwarta na. Uwan nga rod, tatang. Upat lang nga kwarto. Ang madalat ta kwarta na, no agbayad da. Ang awan na pulos ornong na. Kajay laing na nga agmadyong. No mga bakman, sagpaminsan laang. Kan nakabarbarayo boy. Di na pa'y amo ti agimpad. Anda kan, daddy? Intay di kusina. Ta nagpaluto ak iti merienda kan ni Manang Cristel. Nalaing nga tamat lang agluto? Diyak amo. Inta kitaan no anya ti linuto na. Dinamag na. No anya ti iluto na. Ngam, imbagak akumpormi. At dagaya man luto akong pormi ita. Anya ngay daya iha. Ni daddy mo. Diyak amo ka ni Manang Cristel. No anya ti linuto na. Ita nga rodan, taoray siya kat mabisinak matan. Itila ang agluto ni Manang Cristel. Maramanan ta ti luto na.
Mayat nga tamat ti luto na, akas kini mamim. Maamuan ta dayta, no maramanan ta ti luto na. Isu ang mapantan ija kusina. Anta ka di malagip yung iti dayjay nga ayam mo, daddy? Ti pizza nga ilot-luto day di mamim iti. Saan ka di? When, Dad? Nabayagan adyak daramanan ti paborito ta a pizza. Adda kayo gaya man, sir. Ah? Sumango kayo iti lamisaan. Ta isaganak ti pizza. Kasano nga amom? Asaan mi akayat ti hotdog at toppings ti pizza? A mushroom toppings ti kayat mi. Talaga gayam asaan nyo akayat, sir? Jay dalata ang mushroom tinakita kiti cabinet. Iso nga iso ti kabil ko akas toppings na. Sige, agtugaw kayon, sir. Mia? Thank you. O ana, agtugaw ka maten, tagsasango tayo. Ha? Makisango ak kada kayo, sir? Apay anak lahat ka. Di mo kadi kaya ti makisango kada kami? Saan man, sir? Alakit din, agtugaw ka. Hello, nakaawag ka, Mat. Kumusta? Nasaya atak dito'y gayam. Nasimpot di amo ko. Nasaya at na kanya. Nasayat mat nga ron, numayat tigasat mo dita. Gwapo ka di, ti amom? Nagtaarsi ka. Nagsimpot pa. Among ka di akaingingas ko launay tinagawan na asawa na. Isumat lagayam anak laat, ididamo mi ti agsarita babaan iti video call. Kasta ka di? Ni, anya na pasamak? Kastaman matan, idi nakita nak ti anak na. Naikulang mat. Kasla imposible no kasta. Among, idi nakita ti ladawan ti asawa na di barayda. Nasdaawak mat. Saan ka di ang mabutang no makitam ti ladawan ti asawa na? Di nakmat an-anun ti ladawan, saan ka di? Sa bagay. Very good at talaga ni Lord. Saan ka di, Daddy? Talaga akasta. Ang pagkunam a very good. Ngamin, kasla ni Mami ti kadwata dito'y balay. Kasta mo ti marikliknak. Ura iti panagluto na. Agpada da iti panagluto. Nabayag adita nakaraman iti kas iti pizza ni Mami. Manipod na pukaw ta ni Mami, iti daya at trahedya. Podno day ta ko nami ha. Ngamita. Kasla nagsubli, babaan kini Cristel. Nasingpat ka din ni Cristel kan ka, no awanak dito balay? Wan, Daddy. Numabalin. Diyak kayat ang masukatan ti yayak. Saan mo pagawidan ije Pinas, Ngam agawid, inton malpas ti kontrata na. Oh, di pagsublim to manan. Diyak kayat ang mapukaw ni Manang Cristel. Kumusta ka manan gayam? Kasano gayam ti alagam nga ubing? Nasingpat ka di matlaang? Wen gayam, kasla makitkitak ti anak ko kankwana. Imbilang kon akas pudno nga anak. As ikaswak ana imbag. Agpaaram ka iti amana. Bumaknang ka di na oras. Agtanda ka man dita. Sapay, kasla maininlawak mong kankwana. Oh, matlagayam. Anya pa'y laang ti aramidam. Agpaaram nga ta ni Cristel, iti amo na. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti seryeta yu ita alawas a napauluhan. Gasas, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan.
Ti napalabas, nasdaaw ti pamilya da Nana Berta. Idinaamuan da nga addan ijay abroad ni Cristel. Kabayatan na, nasdaaw mat dagiti agama ajud ken Mia. Idi nakita da ni Cristel. Iti may sangal daw nga agsarsarita da Cristel ken Alma babaan iti cellphone. Adda na ibaga ni Alma iti gayam na. Papagayam, denggan ti tuloy ti serya tayo ita alawas na pauluhan. Gasar, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Agpaaram ka iti amana. Bumaknang ka din na oras. Agtan na ka manditan. Sapay, maininlavak san kan kuana. Oh, matlagayam. Anya pa'y lati aramidam. Ha? Anya ko makiti aramida? Alangan mo't nga ibagak nga arman na. Di agdan ama turn off no kasjay. Rabak ko laang mata. Angam, nagsaya at kumano kayat na ka day nga employer mo. Nalablabas pa ngam na nga bak ka iti loto. Sa anak ang maikari itikas kan kuana. Baknang kan di adan. Idin to ta caregiving laang kan panagluto dinalpas ko. Di ayat kat bulag kanuno maminsan. Di nakitaan tinagtang ti tao. Ngam saan nga agpapada ti tao gayam. Basta asikaswag latan ti ubi. Ta iso ti pangipapasak iti iliw ko iti anak ko. O ala nga Rod, agan-anad ka di tagayam. Mia, madamag ko man. Anya ka di ti impatay day di mamim? Anta iti bagyo, manang. Naggapo kami kadadadi iti maysa nga isla. Nagpasyar kami. Anya ti napasama? Nagbagyo iti agawid kami kuma. Nag-slide iti kalsada. Rimor kami iti lugan. Napanan nyo? Pumanaw kami kuma. Gapo iti slide. Ngam ada na piksa atyo nami. Inarakop nak ni daddy. Good. Naibatan na ni mami. Ay, sorry Mia. Ala, saan ka nagsangit? Saan mo alagipan tinapasama? Saan abale, taadaak ditoy. Kasla makit-kitak ni mami kan ka, manang. Mabalin ka di nga awagan ka iti. Mami? Ha? Ay, mga no saan akayat ni daddy mga awagan nak iti mami. Manang latan, Mia. Mangrugin nga agdadaal ti balay tayaw. Takayo wano light material tinaaramat. Anda ka din na urnong mau apag patarimaan. Awan urnong ko. Apay nga awan. Kat adamat ti pensyon ka nga iso ti paggatgatang iti bagas kan masita. Manulaang mo't nga iti pensyon mo. Apay manulang ako nam. Impaabak mo ti kwartam iti majaw. Ay awan latam mo ka nasaya ta pagbanagam. Gapoy ti dayta majaw. Patarimaan ko matibalay tapno at dalatag kasera. No kung mainurnong mau tinsugsugal mau. Di adon ti urnong mau. Ngam naungaw iti awan ka iskan na amajaw. Hello, kumustan tigayim ko? Inaram na kakadin ti employer mo? Si Kamat, awan lat di mo damdamagan. Anya nga rod ngay? Apay, di mo kayat ngarman na ka. Saan man aday ta ti pagsaritaan ta? Kan saan aday ta ti ibagakan ka? Saan ka di nga adapay bakante alote di tayan nyo? Bakante alote? Anya di kayat mo asawan? Jay basit alote di talikod ti balay mo. Kayat mo ka di nga ilako kanyak? Tadamagag pa'y kanila kay ko. Tanangag ko akayat jay kabsat na nga ilako da tapag gudwaan da ti bayad na. Apay, ada ka di pakasapulan da iti kwarta? Wan gayam, importante ka no. Di siya ti manggatang gayam. Kalpasan na, pauitan ka iti kwarta, taag paaramidak iti balay. O sige, pakaamuan ka, apaman ang makasaritak nila kay ko. Imbagpaykan ka,
ta agpaaramid kan iti balayo. Ado da ito'y materialis dito'y lote yo Ay, saan ko abalay ti may patakder dita? Balay ni Cristel. Balay ni Cristel, kunam? Wen, nabiit pa'y aginatang na daytoy alote dalakay ko. Tagkasapulan ti kabsat nila kay iti kwarta. Kayat mo asawan. At dapay la kontakyo kan ni Cristel? Dahita ti pudno. Iso ti may sa aninang ti anak ko. Kunak man no saanin nga agpakita day di babae dito'y? Apay kumaasaan? Awan mo ti basol na dito'y tapno saan nga agpakita. Nakita nga agsarsarita kayo kan ni Alma di tamaar-aramid a balay. Ay, masigurado ka mas daaw ka iti ibagak. Anya kumangay ti pagsiddaawa. Di mo ibagaan ang abak ka iti sugal. Taamok nga awan kwartam a pagpuunam. Kasano? Kat di ka matmangtad iti kwartam? Kasano? Kat isugsugal mo laang. Uray si kamat, paginom mo mat. Ay, imbag je paginom ko Tamapan iti uneg ti bagik. Ngam ti sugal ngay. Itad mo kit din ti sabali at tao ti kwartam. Panawan ka man langan. Awan pa'y ganas kan ka. Pimanaw mo ito ti agkaskasera dito'y balay. Tagtagtag kun matintinag dagiti tabla diding na. Iso ba di pod ita? Agbayad kayo mat iti kuryente. Kan gumatang kayo matan iti bagas. Saan ada kabila ang kinitatang nyo? Ngam nanang, manumot lang nga iti tangdan ko. No saan kayo agumatang? Saan kayo amangan? Awan ti agusar iti electric fan no kasta na bara. Anya, mabalin ayamot asaan nga agaramat iti electric fan no nabara. Kat numaputdan tayo ngay iti kuryente. Agkarkaradap tayo kade no kasta na sipngat. Ay na, nagkasangan ngay. Nalaing kayong tumat ngamin nga agsugal. Ay di ka man, naglaing kamad nga uminom iti arak. Una, ngambas-basit ti gastos ko iti arak. Ngamda kayong agsugsugal. Apay na dagsan lay ta ulam, tatap-tapayaan. Kanayon ka nakapanimid. Dandanin ti tapos. Ngam awan namnamaan nga agbayad iti abang. Ka nagpapanaw tamutan. Kasano adi na pumanaw kat agtid-tid ma. No kuman nagurnong kay ti pangpatarimaan. Day tamanan ti bagam. Dagulit kalaklakayan. Saan mo kaya tamanggan ti kamalim si kabakbakitan? Awan pakakit kita am iti tawid mo abalay, tadi mo mat sinalimut-mutan. Ay, kasan upay itan. Awanan ti agas ta. Ngam inton katapusan pa'y laeng amaalam ti pensyon mo. Ibturan na. Tay diyan da kwartam, di kamot nagurnong. Iti day takadi nga edad mo? Single ka pa'y laeng? Adda idi nakailaw anak nga irresponsable a tao, sir. Pinanawan nak idi nagsikuga. Ayan itati anak mo. Awanan, sir. Impaw awir ko iti lola na tapno makatrabaho ngam binaybayan da. Nagsakit kat natay. Sorry. At dagayam trahedya iti biyak mo. Nagkamaliak ang nagayat iti irresponsable a tao, sir. Tao tayo laeng. At dadag iti banag asan tayo a kontrol. Agbalaw tayo laengen no nalpasan ti amin. Pudno da itako nayo, sir. Agbabawi ngam nalpasan ti amin. Ibilang ko laangan abatibat iti biyag ko day dya pasamak. Dagiti madi pasamak, ikupin iti lipat ket mga barwanan. Hello, gayam. I-videok ti malmalpas abalay mo, tapno makitam. Alaman nga rod gayam. Mabiit amalpas daytoy, taado ti trabahador akakadwan nila kay ko. Ay na, imbaglakit din tanda ka agayam ko, ako marikpay. Ay, wan gayam, kumusta nga iti inanak ko dita? Ay na, kumare, mangrogin nga agalikutag. Kat, kumusta ka matditan? Awan ka di pay?
Awan ti? Anya ti kayat mo asawan? Ti paripirip day takun ko nam anataer Kunak man no, anya ti ibagbagam. Ang nagdamag iti may papankanyak. No apay asing galak ka no aging gaita. O, ket, anya ti insungbat mo? Di imbagak tipod no, ana ilaw anak iti maysa nga irresponsable at tao. Di nakmat binabalaw, gayam. Kasta? Imbagman, tamalmalpas to'y ipapaaramid yu abalay. Nagbiit. Wen tadamat nga min ipawpaw it ni Cristel nga igatang iti materyales. Gan pagtangdan iti trabahador. Di mabalin mo tamot alukwan, wano kupitan ti ipawpaw it na akwarta, tadi namot makitkita. Uray di na makitkita, tamakita ni Apo. Diyak kayat ti maimpyerno, gapulaang iti panangsa or iti pada a tao. Adamat it-ited na kastangdan ko. Oh, nalakalaang tagsao. Angam, di tay ammo iti aramid. Kaduan nga agdwa-dwa iti pada na a tao, ket dagiti akin aramid. Isu nga agatap data aramid da. Anya ti kayat mo asawan? Ti agtatakaw, kagura na ti pada na nga agtatakaw. Ket kaadwan aman nangimon, isuda ti adda aramid da. Iso nga agatap da. Nga ta? Ay, imbag pa'y kada kayo tanalpasan ti balayo. Dakkel siguro ti gastos yu dito eh. Ay, saan mi matabalay da ito'y nana? Balay ni Cristel. Anya? Ay, di nakman rabakan basang. Kasano ko maabalay na katawan mo't dito eh. Awan dito'y nga agpayso. Ngam indalan na kanyak ti panakaaramid na. Siyak ti pangipaw-pawitan na iti kwarta. Inton makagatangak iti materyales, isend ko kankwa na dagiti resibo. Anya? Pudno ka diti bagbagam? Pudno, nana. Kanayon kami nga agsarsarita babaan iti video call. Nasingpet unay ti amo na ija abroad. Kasta ka di. Oh, kasla imposible. Awan ti imposible iti tauan na singpet, nana. Saan abaybayan ni Apo? Ayan nga iti pensyon mo. Apay ko maati pensyon kaw. Siya kaun ti gumatang ka dagiti masapsapaw tapno di mo manan isugal. Kurang langarudan, inkapay lakat isugal. Ay, nagrigat ka ti kastuyan. Di ka pa'y mangtad. Ti parikaw kat no marbatoy inanay abalay. Papanan tayo nga eh. Agkalapaw tayon tawan mo't pagpatarimaan. Ay, nagkasangan. Ay, wen. Agpaiso nga ti imbaga ni Alma. Abalay ka no ni Cristel day tadakkel abalay di tayan ti lote da. Ay, naladaw ka ni ti damag. Kaamamom ka di pa day ta. Idi pala anaamak aginatang ni Cristel ti lote da. Na, di mo pa'y imbagbaga. Kasanaw kat makumikom kamat ngagsusugal iday. No naalam mo ti bayad dagiti abang, nagtaray kan iti majungan. Namuwak adadakkel gayam ti tayayo iti majaong. Intayab ti pyesa ti majaong ti wartam. Nanang, dahito jay notice ti kuryente. Inted da itay lang. Ay, paggastusan manen day taan notice. Takayumot kan timang bayad. Nan, kita man. Ay, una yan. Nagdakil mo kan day taan notice. Ay, sinalbag. Nay, anya ka di dayta. Apay ang Mariribukan kayo. Alaam day ta, tada kayumot timang iremedyo. Tasyakmot idi tinagbaybayad. Ita, da kayumot, tanapigsa kayo pa'y ngagtrabaho. Nakapsot kami kinitatang yo. Itagjiwa ka ni tatang. Isu ti agaw awat, tagpenpensyon kat nga rod. Kumaa, nudakkel ti pensyon na. Manulaang mat ngay day jay. Kurang pa'y ngay gatang na iti agas me.
Ibayad na pa'y iti kuryente. Ayan ni Daddy! Daddy! Ayan mo! Saan ka hagutang, Mia? Adaak dito'y akaduang. Nagtiksa kami di angin kan todo, mana. Mabuti nga. Adata dito nagtibalay. Madam na malaang, ada ni Daddy. Daddy! Mami! Sige, arakopon ka. Saan ka ngagutan? Saan ka apanawan dito kwartom? Promise. Wan, Mia. Adaak lang dito eh. Arakopon ka itinairo. Thank you, Cristel. Ni, nakaunag kayo matgayaman, sir. Di kayo napuutan. Tanagpanik namin itay ti ubing. Anda duplicate ko. Andak iti salas itay. Imbag ta napaturog mo. Kaasimat ti ubing, sir. Agpanik gayam no agangin itinapigsa. Wen. Malagip na lakid iti napasamak iti napalabas. Di pa nakapukaw mi iti inana. Sapay, kabutang na tinasipngat. Kat low button ti flashlight. Di na nga rod inibatan ti imak ang nakaarakop kan kwa na itay, sir. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen. Ti paggibusan, ti siryetay wita alawas ang napauluhan. Gasa, dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo ti paggibusan ti seryetay ita alawas ang napauluhan. Gasa, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Kakaasimat ni Mia, sir. Malagip na lakid iti napasamak iti napalabas. Ti pa nakapukaw mi iti inana. Mabutang gayam iti sipngat. Sapay lobat itayan ti flashlight. Di na inibatan ti imak ang nakaarakop kan kwa na. Anda trauma na, kadadabagyo. Iso nga ka gumaak a pinagkalma ti Riknana, sir. Agyaman akmanen, Cristel. Pagrabang kasiyaya na ti mga sikaso kan kwa na, sir. Mariknak ti sinseridad mo itay amang pakpakalma iti buteng na. Kat makunak, asika ti inted ti langit, amang kadwakan kwa na. Anya day tuyan nga eh. Agtudo itirwar. Ngam patimat dan diti unag. Ay, dakas da ito yan. Mga alata iti timba, itaya ta iti batog ti agtagtad. Kantaya takit din iti danong iti unag ti balay. Bayam kat nga roden ang mabasa dagiti alikaman ta dito'y unag. Kastoy kadilatan. Agtay-taya iti danong iti unag ti balay no agtudo. Anya nga rod nga iti maaramidam. Katangam kit diti mga ala iti timba. Tapumigsa ti agtagtag adanom dito'y kwarto. Nagkasangan ti kastoy abiyag. Nakaturugan ni Mia. Maturog ka matan. Mapan kakadimutan iti kwartom, sir. Amang ano pumiksa ti angin, kat makigtot ti ubing. Nalawamat dito ka, Trena. Mabalin ka di, nga gidak iti igit. Pagbaitan ta ti ubing, asi aarakop kan ka. Jakap mo kada kayo, sir. Adak na ang mat dito igid. Sapay nagsipngat. Brown out pa'y matngarod. Nagpigsa ngamin ti angin kan tudo, sir. Maamakak amakariin ni Mia, kat agpanik manen. Malagip naman ang tinapalabas. Ingka man mat ibal lang ti danong anataya iti timba. Mapumpun nun ti timba. Sapay makaturturog akta naglamin. Nagdagsan ti timba.
Alan taglupyasan. Mabasan ti alikaman ta. Tila unay lupot kan ulas. Ay, sinalbag ti kastuyan. Malas amin. Uy, Anya ti kayat mo asawin amalas amin. ala, aglisi ka kit didita. Tamay suyat kan ka ti danom. Ay, Dita ka man langan. Ay, makapahay blood ka tao. ay blood ka no. Minonitor mo ayati darak, tay bagam ahay bladak. Ay, nagadulakat nga bagbagam. Nakareader pa ni sir. Gapoy ti banog na nagkapoy di opisina. Imparabaw na ti ima na iti imak ang nakaarakop iti ubing. No ikatak, amangan no makariin ni Mia, kat agpanik manan. Bayak ka dilataan nakaparabaw ti ima na iti imak asi aarakop ka ni Mia. Ay, agit tuturo kakit di. Takitaak no anya ti aramidan na. Good morning, Cristel. Ha? Ay, nakarida pak gayam, sir. Bigat mat gayaman. Naging narakop tayo atalo? Naturog ka dito'y kwartok, daddy? Oray ni mami? Naturog mat dito'y kwartok? Mami, kunam iha? Kasla nakitak ni mami kankwana, daddy. Awagak laangan iti mami. Takasla isumat laang ni mami. Mabalin ka di, daddy? Medyo kimapsutan ti angin. Sige tayo nakpay agluto iti makan. Imbag tayong palubos na nga inawagam iti mami, iha. Wan, daddy. Nasingpot at talaga. Akas matlaang iti day di mami. Kaya't mo ka di ngagbalin ang mami ni Cristel? Wan, daddy. Kaya't ko, ano malpas di kontrata na. Saan mo pa'y apagawidan? Ngam sana siyak ti mangadang, iha. Iso ti adan iti karbangan, no kayat na ti agyan ditoy, wen no agawidan. Ala, agtugaw kayon. Tanaluton ti sopas. Tapno pumudot ti rusokyo. Wow! Sopas ni mami. Saan mo la akaing ingas ni mami? Uray luto kan ugali na. Agpada kayo. Agtugaw ka matan, Cristel. Masigurado ka na puyatan ka idirabi. Naawan ni mami, Cristel. Diyak laki din nakaturog, daddy. Cristel. Pasensyakan, no mami tiawag kan ka ti anak ko. Awag laang mat, sir. No, day tati pa kabang aran tirik nga na. Saan ko apawilan? Agyaman ako na Cristel. Apay nga agyaman kayo kanyak. Kat iso mati trabaho kasyaya, sir. Saan nga amin ayaya? Ket napudnuday ti trabaho da. Duma ka, kadagiti nakitkitak ayaya. Aging ginag, rumor kayaw, ang mga numakos mo to'y balay. Agin ginagmat nga agpaiso. Ay, rumor tayon! Nana, tatang, rumor kayong dita. Nyapay lang ka na namin kanyaw. Ay, kunaknod da kayo pa'y ladita kwartuyo. Rumor kayo. Nanay. Hey, at sige ganti balay. Rumor kayo na. Ay, unayan. Anya ngayon tinagbanagan ti balay. Imbaglakit din ta nakarwar tayo sakbay anarpog. Nalaka nalasang. Nalaka nagtinag dagiti tabla dideng. Tanaanay nga men. Ay, Natumba mo tanti balay. ay. Narupog ngaminan. Wine. Nanay. Naanay ti puundan. Sa narukaw. Kasano nga itan? Awan mo tan pagpatarimaan tayo iti balay. Narukop mo tan nagiti tabla na. Saan na mabalay. Nagitalangan yero ti alaan tayo. Kakilitan agkalapaw tayo. Hello, Alma. Itaman pa nga imawag ka? Nagingginad dito kay itaylaan. Saan mo't unay anapigsa? Ngam narba ti balay danana Berta. Ha? Narba ko na?
Imbag na awan tinadangran kadakwada. Awan matkit di, tanakaruwarda, sakbay anarba. Nakapsot pa ididamo. Ngam idikuan, impig sana. Kumusta mat day tabalay mo, gayam? Saan anaan anua, ta saan matunay anapigsa. Narukop ngamin ti balayda, iso anarba. Idi pa'y addaak dita, naanayan ti balayda. Ngam di damat inasikaso. Saan ngaminan akabailan ni Tata Marco, taaddan sakit na. Ay, anyan. Kalapaw laangan ti balay tayo. Mabaliktadan ti pasamak. Anya mabaliktad ni Bagbagam. Inton sumangpot ni Cristel. Tantanawan nan ti kalapaw tayo. Tanangato ti balay na. Idinto tanababa ti kalapaw tayo. Mamati ka iti kunada at ibiyag ket kaslapilaid. No maminsan, anday ti ngataw, wano saan anday ti baba. Naira na asyak ti adday ti ngato iti. Kat isumot ti adday ti baba. Ngam tinaramin mau, imbes at tinulungam in koskospil mau. Saan mon nga ipalagip ta nagbabawya kun day jay. Jak ninamnama amar batoy balay nga impanpanakal ko. Iso asana na saya at tinapanakal. Luanyaman ti kasasaad ti tao. Saan ko mga iso ti panggapuan ngagpanakal. Dandanin malpas ti kontratak, sir. Pagawidon da ka din. Kayat mo ka din ti agawid. Mabalin ka di nga erinyo ta ti kontratam. Kaya't da ka di pa nga agserbi ka da kayo, sir. Launay Cristel. Amumat asikatin ang punas itiliday mi iti anak ko. Agyaman akmat nga rod. No kaya't dak may nga agserbi ka da kayo, sir. At da ka di ka iliw mo iti Pilipinas? Iso akayat mo ti agawid? Awan mo't ket di, sir. Kaya't ko lang ang makita ti impaaramid ko abalay ko iti Pilipinas. O di agawid ka pa laeng. Nga magsublikan tumatlaeng. Panunutat pa'y, sir. Awan mo't ket di ati kailiw ko iti Pilipinas. Ngam ditoy, sigurado nga adadwa nga aglitay no agawid ka. Ngamin, napatagkan kada kami iti anak ko. Hello, gayam. Kumusta kan? Agawid kan ditoy. Saan pa pa-extend ti boss ko ti kontratak. Agrenew Talaga nga rod nga agpabak ng kadita, gayam. Gayam, kaya't ko kumaamangag ti kapanunutan. May papanitian niya, gayam. Nagparipiri po ni June. June? Di ka di employer mo? Juan, Anya pa'y ti aramidam ngay. Wan, kunamon atamayat kan. Amang hano agbabawi. Nagmayat lang arudin agasat. Amang hano bumatupay. Pangasim, Cristel. Tadi mo kumaibilang akin na darasudos ti ibagakin ka. Ha? Aapay ka di, sir. Anya ti ibagayo? Idi pala damo ang nakita ka. Anda na isang sangayan ariknakan ka. Ha? Di na kumamotrabakan na kasta, sir. Saan ka arabrabakan? Idi damo, nagdwa-dwaak. Tamang ano saan kayo nga katunusan iti anak ko. Ngam nakitak ti panang ipatigyo iti tunggal maysa. Impatag ko ni Mia. Tamakit-kitak ti anak ko kan kuana. Kat impatig na kamet, tanakita na kan kati inana. Agpada kami ang mailiw itinapukaw mi. Iso siguro akas jay. Kat sapay la ko ma, tama surusuro nak nga ayatan. Sikat ti lalaki asaan ang narigat nga ayatan. Ada aminan kan kati arapaap ti may sa babae. Sapay la ko ma, tapumudno day tanga imbagam. Alamat ka na, Cristel. Sungbatan nakmatan. Kat agkalay satan. Kalpasan na, agbakasyon tayo amin iti Pilipinas. Mapan tayo iti Pilipinas ko na? Agbakasyon tayo. Nga magsubli tayo matlaang dito ay. Tada negosyok dito ay.
Napnapan ka din ni Mia, iji Pilipinas? Wen, ija na ipasngay. Dito'y lang nga di makal. Tanadaanak iti negosyo dito'y. Akadwak day di asawak. Kastagayam. Kunak no dito'y naipasngay ni Mia. Apay nga asing mabali ti salitaan. Day magbaga kumatisong batan. Umanugot ka din nga kalaysata. Kalay sa adagos, kat di ka pa'y sinungbatan? Ika na kumapay iti sumagmamano akan ito. Malagip mo ka di pa idinapan kayo iji Pilipinas, Mia? Kuha, jila daddo, mami. Jak malagip amin, tapos sitak pa'y ide. Kasta ka di? Kayat mo ka di timapanmanan ijay? No kadwa kayo lakit di ka ni daddy, mami. Sige. Mapantayon to agpasyar ijay. Ngam ko na ni daddy, nga agkalay sa kami pa'y kano. Tapno talo tayo ang mapanagpasyar iji Pilipinas. Padno ka di nga kalay sa kayon? Amo, mabit lang nga ipag na ni daddy dagiti papeles tayo. Amo mat ni daddy mon. Ado, ti koneksyon na. Sumangpet ka no da, Cristel. Kadwa na ti asawa na kinsuman na. Asino nga di asawa na? Pada nakadimot laang akatulong ijay. Tibak nang nga employer na. Anya? Bak nang nga employer na? Mamati ka? Makitan to no sumangpet da. Umayda ka di ditoy? Umay lakit di dayjay, ta umay nakitaan to'y balay na. Kadwa na ti asawa kinsuman na. Dayjay kano nga ubing ti itultulod ken suksukunan na ija pagadalan. Simang patmat nga agpaiso ni Cristel. Kadwa na kano ti asawa kan syuman na. Wenanang, nakita kidilim mabasak. Angam, apayakas jay. Kasla anak namat ti ubing. Taagkarupropa da. Sa sawamat akaropro pa na ti syuman na. Pudno matimbagak. Ay, di asawa na. Nagtaar kan madlaw abak nang. Ay, nakaapapal. Kasjayak kumamay. Na? Anya akas jay? Anya ti kayat mo asawan? Makapainsulto ka mat. Kasano? Di ka pa'y mat makakita itinasayaat mo't at trabahom. Ay, umapalak at talaga iti gasat ni Cristel. Ay, matayak iti apal. Kumusta kayong tata? Narbamot gayam ti balayo? Wani nga raon. Imbag man ta nakaumay ka dito yung balay may, kalapaw may basa. Bak nang kamot ka raon. Ti asawak ti bak ng tata. Ngam, ikan kayo iti basit agatad. Tapno maipatarimaan nyo ti balayo. Ay na, agyaman kami unay abalasang kao. Si kapay lang na disigod a Cristel na singpad. Wen tata, saan agaputa nagasat ti may sa atao kat agbaliw. Agpapada tayo amin iti imatang ti Diyos. Kablaawan ka balasang kao. Kasta ti tao. Uray nagbaliw ti estado na iti biyag. Napakumbabalat ta. Kasta ti kayat ti apo, tata. Agparanod, tapno paraburan mo ti apo. No saan man adito'y abiyag, ijay ton may kado abiyag. Agyaman naklaeng, tainturong nak ti apo itinasayaat nga ima, ti asawa, ken ti anak mi. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti serye tayo itaalawas na napuluhan. Gasa, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nagparangan dagiti papagayam yu iti radyo akaskada, Mary Ann Nalica, Mary Jane Castro, Teresa Kalay, Emily Kalika, Virgie Peclay, Roger Ramirez,
Jonar Ributaso. Kanto'y pagayam nyo, Joffer Anas Basit. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.